John Boston yatanguye umwaka yakira igitekerezo cyo gushyiraho intumwa yihariye ya EU muri aka karere cyaturutse ku makimbirane ari hagati y'ibihugu bikarimo. Uyu muryango rero ukaba wizera ko ushobora kumufasha gutanga umusanzu mu kuyakemura. Johan Professorete yari ambasaderi wa EU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2021 no muri Ethiopia kuva mu mwaka wa 2017 Ambasaderi John afite inshingano zo gufasha intumwa ya EU ishinzwe ububanyi n'amahanga Morel Zibonga mu bikorwa politike uyu muryango muri aka karere nk'uko byemejwe n'inama yabaye muri Gashyantare 2023. Reka mbareke murebe ikiganiro abanyamakuru bagiranye na Dr ushinzwe ubuzima maze mwumve ibyo avuga kuri indwara ya Marburg maze kubica bigacika aha mu Rwanda. Ni minisante rero ivuga ku ngamba zo kuyirwanya zo gutanga umusaruro. Anatangaje ko kandi nyuma y'ikibazo abanyamakuru bamubajije cyaho iyi virusi ya Marburg yaba yaraturutse irimo irakusanywa vuba cyane bazaye batangaza kuri isanzu rero n'isanzwe nta kindi usabwa kugira ubwibonere commandant des opérations Sokola 2 maze tukabana gatanu kuri gatanu pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail sur l'axe Goma Kalengera. Je vous invite je vous invite dans la salle de réunion les commandants de détachement et les commandants des 113e bataillon, les majors Kongolo Mamba Simba Aboubakar.